matam amadadi Honorable Chief Minister gi ma masamak na State Cabinet ki any decision lorok pasi social media gi Facebook ta upload tawami State Cabinet ki kari decision law ki haibna singbado hojiki matam sidadi madugu madu ubo phangkhidre DIPR na su mahak makoi gi website asu thagalakkhidre adugo koi gi media gi friends sing dagi phangjaba khar dagi koi sudum phangma ngame adu yam maru oina ngasi gi newspaper the headlines oina yaubiriba mayam asu khangbiriba CM Chief Minister gi haksel tengbang asi laiba September gi tang kuthra dagi private hospital da masi gi benefits pirumba beneficiary sing da madu akoi piraroi extend tawraroi haibase masina namna ngasi gi Manipur gi newspapers in the headlines oi bujunatana masi yamna seriously akoi gi Congress party na sulujai hojik Manipur da Bharat ta khwaidagi inflation rate wangraba state ama oiriba retail inflation da 10% hena leiriba sigumba tha 13 hena leira abhokta peace and normalcy laktraba chief minister masamak na tha 5 ki matungda peace and normalcy lakani hairaba masigi phibam sida aikhoida paisa leiraktraba sigi tanja sida aikhoigi lairaba isinina aikhoigi lairaba praja sing sida sarkar gi maikai dagi mateng khara ojaramba chief minister gi haksel tengbang do madusu loktho ani haibase masidi wari ngai sida Manipur gi lairaba praja aikhoigi isinina mayam da amuk hena awa saithing pibani haina kogi party gi taraf tagi thamjage mayam CM haksel tengbang si September gi kunthra dagi private hospital da piba to ogani hairi basina taibadi madugi matungda private hospital da lying lamliba natraga private hospital da hana salamba mayam adu karum da kamdawna satkigadoino CM haksel tengbang asi September gi kunthra da पीब लेपगी महत्ता अमुक हेना मणिपुर की तरमोल सिना था 13 हेजला अबनिना मणिपुर सिद तोंगान ब स्पेशल हेल्थ पैकेज मणिपुर की प्रजा मिपुम खुदिमक्ता यूनिवर्सल हेल्थ पैकेज यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सिस्टम दो हजिक लाख मतम यौरबने अदुना मरम ओरे हरगा मणिपुर की प्रजा कन गे हरगदी मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन प्रोटेक्ट तौगे हरगदी Manipur gi praja kannanu gidamakta health care system ase asugi matik mipum khurimakta inclusively phangandaba yadi masigi damakta rajya sarkar aikhoi gi lengak asidi welfare state nina sigumba CM haksel tengbang ase masi lakhokgi mahutta makha sathabada natana lemhoriba health care gi adugumba sarkar gi maikei gi benefits phangdaba mayam adudasu amukka hena phangnaba tonganba special health package pifam thoe haina akoi gi party gi maikei digi thamjaningi maramdi waraba matam sida cheng phangilaktraba LPG gas phangilaktraba soro ki phim na sungmatik lusala aba Guwahati buk chatnaba Delhi buk chatnaba airport ki flight ki fare sina sungmati wangaba aduni mahut aduni mathakta mu retail inflation sina 10% helaba sida amuka mu CM gi haksel tengbang asi phanga aroi hairagadi kadaidano koina chatkadori base Manipur gi praja koina hai base masi mipum khudibamna hangba wahang ne haina thamjage aduga akoina haje nilibadi CM haksel tengbang makha sathaba darkar hoy adugi in addition to that additional health package ama Manipur gi damakta thamba piba haiba sisu darkar tai haina thamjage akoina haje Manipur gi cabinet decision खरे लौखरे डेट 30 सिरा अगस्त की अदुगा कोइना फंगबदा एजेंडा दा यौरंबा खरा डिस्कशन तौबदा यौरंबा याय अदुबो एजेंडा दा यौरंदबा खरा कैबिनेट दा अनलिस्टेड आइटम दा एजेंडा दा हापसलगा अदुदा डिसीजन लौखिबगी मतंग दसु लाक्चग अदुगा कोइना यंगजबदा एजेंडा गी तांग कुमापन गी सिदा इरिबसी Manipur Judicial Academy CM masigi matangda additional post tara create tawni na proposal di hairamaga cabinet decision da nongalaga lawbadi tara dagi akoi gi nipan da haidakhiba haibatai masi kamdauna oiribano dudi khangde aduna
मसीगी हाइदबगी महुत्ता अखोई टोटली तरा ओइन ओहनिंगे मसीगी सी अदुगी मथक्ता हजिक अखोइना लैरिबसी अमना मरु ओइबा वाफम अमना अखोइगी लिस्टेड तो यावंदबा अनलिस्टेड तो लापा मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड असी अखोइगी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड पीरगनी हाइबसिगी मतंगन The cabinet has decided to entrust the management of Manipur Milk Producers Cooperative Union to the National Dairy Development Board for a period of 3 years from October 1 हाइदर अखोइना हमजलिंगबदी मसी लाक्ट्रिङाइसिदा मयामगी छात्रगी ओइना फिजी अमसुंग आकाश एजुकेशन सर्विस ता सरकारना गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोचिंग क्लासेस फॉर नीट एंड जेईई जी experiencing the Makta Manipur da Taunabi the Makta. The cabinet has decided to let Fiji and Akash Education Services to start a government sponsored coaching classes for NEET and G aspirants in Manipur. High River. Satra Kuntra Khandani High by holding a competitive test to join the coaching. Hajiki Matamsida Bharat Sida civil service exam or NEET or JEE or UG वगैरह PG courses वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूशन मयाम लग रहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन सी अशुक में तक मयाम लग रहे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन अदुम मणिपुर सरकार ना कमदौना फिजी में सुम आकाश एजुकेशन सर्विस अनी खक्ता how to have chosen these two private coaching institutes on what basis, what were the criteria करी basis ता कोचिंग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट अनी सी खक्ता होइना खाली बनाओ सिविल सर्विसेज की वगैरह Aicc'S प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट अमल लाए Aicc'S प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कमदौना खाली बनो अतोपा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट मयाम में लई अरमाइन तौदना सिदसु कोचिंग इंस्टीट्यूट अनी खक्तंग ममिंग ओइना पल्लगा मणिपुर सरकार डिसाइड तौरिसे कैबिनेट ने डिसाइड तौरिसे मसी करी बेसिस तनो अतोपा लैरिबा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट मयाम अमल लैरिबा सिदी करीदमक्ता मोसे खलमद्रिबनो नत्रगा मखोइदगी क्वाइदगी हेना फबा मदुगुम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ओइब्रा हाइबगी खन्ननबगी rational do the rationale behind the criteria of selecting these two specific private coaching institute हाइबदी the public also would like to know मरमदी मसीदा संगदरबा पैसा पीगदरबा पैसा से public की एक चक्कर मनी ने public की एक चक्कर मनी ने we the public are paying taxes for that I don't know we ought to know why only these two private coaching institutions why not any other private coaching institutes same happens for civil services also aduna सी प्रजामियाम दा मसी थमन फम थोएना कोई थमजगे अदुग नाउ कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट ऑफ मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन है बिसे मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन बीजेपी सरकार लापदगी नसी मणिपुर सिदा सनगी संगम थक फंगक्तबगुम बने अखोइदा लाख कुंथ्रा रोम फादबा स्टेट राज्य सिगी पॉपुलेशन असिदा सनगी संगम असिबु मपुंग फाना निंथीजना फजना पीबा ngамदबा मदगुम बीजेपी की सरकार ने बीजेपी की लेनाकना सरकार असिगी मखादा लेरिबा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लेरिबा मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन ना करिगिदमक्ता मखोगी मैनेजमेंट से नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड ता पिथोकदोइनो मयाम यंगबु मणिपुर मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन हाइरिबसी इसम चंबा नते मसी सही कया मवांगदगी लेराबा मदुगुंबा कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ने मणिपुर सरकार की मखादा कोऑपरेशन की मखादा सिगे मतंग सिदा असेंबली दा अखोगी डेप्टी सीएलपी लीडर ओबिरिबा श्री रंजित मसामकना चीफ मिनिस्टर दा अमसुंग वेटरनरी मिनिस्टर दा पुखलखिबा वाफमदा 18 करोड़ रुपीस सी एम्बेल्जल तौरम लौथोअमे है 2018 दगी 22 2018 दैना 2022 बुगी मनुंगदा करोड़ 19 सी कमाइना चखरिनो कमाइ मांगरिनो खंगदे मसिगी मतंग द थिजल हनबियु थिजनगदबनी हायना खोगी डेप्टी सीएलपी लीडर सी केरंजिना हंगबा मतमदा थिजनगनी अदुगा थिजनबदी अदुगी रिपोर्ट सु इंक्वायरी सु तौगनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौगनी हाउस कमिटी सेमगा इंक्वायरी तौसी हाइब्रिड स्पीकर यावना मदुदी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौरनी हायना
minister chief minister masamang na hirap padagi adusu within 1 month adugi report pirakani haigibaneba in the month of February 2023 gi 28 February 2023 ki newspaper report neba matamdugi house in session lairing aida budget ki matamda adu da thamkiba thamagi matungda departmental inquiry tawga report pikhalakani haiba table tawguni haiba badusu haujik bhu sahi yema hele report to lakatriba adu ki milk Manipur milk producers cooperative union neba madu gi du madu da lairi badu Manipur sarkar na hairam ba house thamamba chief minister concern thamamba thamai manung report pikhalakani haiba adu pikhatraba aduga ngarang akogi date 30 gi state cabinet decision dana madu ada national dairy board ta oina piragani haibadi magi management lo sidang ngamdabdagi adudo oina interest tawragani hairi now the issue is hajiki hairibasi akoina yengba matam sida Manipur Milk Producers Cooperative Union Limited haibasi masina maram oiraga akogi Manipur sida mayamna thaknariba sangomi makhal products mayam amasi masina tibidana sembidana engage tawbidana research khangde production khangde procurement khangde masi mayam sina tawpase ngasidi akogi Manipur gi autonomous gi mawangda lerakpa akogi isa iramdam semjada mamadugumba cooperative union do madu mapando ne pithoki dawre madugi management karigino hairaga akoi sida ngamdre base kanagi haktakna 2018 to 2022 gi marakta 20 almost 18 crores ki madugi paisa do karai sakhre haibu thigatna nabagi matangda adubukta karai da thigakrino karai da mangrino haibu do madubukta khamdre aduna akoina hojik hangjagada basi 18 crore rupees karai da sakrabno haina thigatpiu haidana thigatkani hairam budget minister concern departmental inquiry adugi report thame manung pirakani haira piratraga adugi entire madugumba union ado madu national dairy development board ta madugi management gi damang pithok pai base wahang mayam ama lai wahang mayam si karigi lai no haiba matam sida National Dairy Development Board Act 1987 da masigi matungina masida sumayam yembu Manipur sarkar na Manipur cabinet na madu interest over yabra haida masigi the National Dairy Development Board Act 1987 sida yam bhajana pale madudi masigi sida kogi section 16 subsection 4 and 5 sida yaudana laire madudi karigumba National Dairy Development Board na matin pangge hargadi research ta natraga any sort of activity that matin pangbe yai central government where the central government or the government of any state considers that having regard to the special activities of the National Dairy Development Board and the needs of the public it is necessary or advisable to entrust the National Dairy Development Board with any activity other than to which the foregoing subsections apply, it may entrust such activity to the National Dairy Development Board, whereupon it shall be competent for the National Dairy Development Board to carry on such activity. Activity ki matang khaktaneba. Management ki matang dadi interest taw haibagi wafam amta palam deb ekchi masamakta so. Aduna kamdauna management of the Manipur aikogi hajiki leiriba milk producers cooperative union gi entire management adu kamdauna National Dairy Board ta interest away haidana state cabinet na lawmi banoba because adu tawge hargadi makogi National Dairy Board sengi be ek se masibukta masidabukta yawunde asi valid tawe adu ga lena na karigumba any activity ki makalam rat tawge hargadi there is no problem but management entirely management interest of hybrid ek se yawunde matham ba haibasi without prejudice to the generality of the foregoing powers, it shall be competent for the National Dairy Development Board to participate with the prior approval of the central government in any other organization, financially, managerially, or in any other manner. Adu, the issue rules is, karigunda makoina engaged on nagadi,
the the prior approval of the central government was needed. The prior approval of the central government, even financially, managerially, Karigumba, Sangake Hiragadi, National Dairy Development Boards, participate to Hiragadi. That is the whole point. Aduna, legally, me provision is provision you want the Lalaga, the National Dairy Development Board Act 1987 Sigi provision Sigi Wam Lalaga Kambona, Ekogi Milk Producers Cooperative Union Sigi Management say Makoy de Sinagadoino. How did the state cabinet take such decisions? That is very important point. Aduna, according to Lakshmi in the point, the high legality the Natana cooperative society name milk producers. Cooperative society high the city. भारत के संविधान दा स्टेट लिस्ट यावजरबने यूनियन लिस्ट से यावबनथि भारत के संविधान दा स्टेट लिस्ट यावदना हनक हनकता 3 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट ना 2021 दा स्टेट लेजिस्लेचर ना स्टेट ना असुगी मते कोऑपरेटिव सोसाइटी की मतांग दि स्टेट खक्तना ओइना लेजिस्लेट तवदबने हाइना बुक नाउना मुक जजमेंट ताखरबने पार्लियामेंट मदुरे इंटरफेयर तव यारो हाइदना अदुना हौजिक लाइबसी अखोई स्टेट सब्जेक्ट स्टेट आइटम स्टेट लिस्ट की आइटम नंबर 32 द यावरिबा रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हाइदना अदुगा लोइना लोइना यूनियन लिस्ट सु कोऑपरेटिव सोसाइटी यावरो हाइदना आइटम नंबर 43 द यावरिने यूनियन लिस्ट की आइटम नंबर 43 से नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ना अदुना कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगसी स्टेट गवर्नमेंट की ओइना अखोई स्टेट की ओइना अखोई की ओइना autonomy adu respect tawda natana aikhoi gi oina chakon nabi damakta financially economically chakon nabi damakta aikhoi isana manage okum tho eba adu bu kai dobugi aikhoi na taba atopa da kai dobugi pithok do no ba adu su pi du su interest taw du su whether that is constitutional. That is the point. Aduna akhoi na punna yengba matam sida ngasi manipur sida samlapna hairabada BJP sarkar lakpadagi मखोइना पीबीरंबा चीफ मिनिस्टर हक्सिल तेंबांग अजु पीबा ngamaktrai प्राइवेट हॉस्पिटल मणिपुर की प्रजा की दमक बीजेपी सरकार लाकपदगी मणिपुर की प्रजा दा संगोम थकनम दमक थाअंबा मदुगुंबा कोऑपरेटिव यूनियन अदुसु 2018 दगिन 20 भू करोड़ 19 लखथो अमुक कराई चक्रिबनो कमाइना लई मांगिबनो हाइबगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थामे मनुंग लोशलग रिपोर्ट पीनी हाइबदो पीब ngамदना चाही मै हेल मतुंग स्टेट कैबिनेट ना मदुगी कोऑपरेटिव यूनियन अदुबु कोऑपरेटिव हाइरबा स्टेट की सब्जेक्ट ओइदबा यूनियन की सब्जेक्ट नतबदुना वांगबदा अदुसु नेशनल डायरी बोर्ड एक्ट की प्रोविजन की वांगबदा मदुदे एक्सेप्ट याउदबा मोंग अमदा नेशनल डायरी बोर्ड ता मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन की मैनेजमेंट अदु लोइनब इंटरेस्ट औनी हाइदना स्टेट कैबिनेट ने डिसीजन लौगिबसे मसी करम रूल ऑफ लॉ नो अदुना कांग्रेस पार्टी ना कोई हाइजनिंगलिबसिदी अहानबदा स्टेट कैबिनेट डिसीजन लौबियु कसुम काइदे तबदबु स्टेट कैबिनेट डिसीजन लौरिब खुदिमक्तो ट्विटर दा फेसबुक पेज दा नत्रे हरगा DIPR दा ऑफिशियली प्रेस रिलीज कैबिनेट डिसीजन दो अपलोड तो खटपिरो मणिपुर प्रजा में आम खंगबिदमक्ता मदुगिदमक्ता मिनिस्टर कंसर्न लेडी डिपार्टमेंट कंसर्न लेडी we ought to know it. We have a right to know the actual wording of the cabinet decisions. Madam, the newspaper report to खत्म नहीं ओइरो यारो अखोई ने पांजरी सी सरकार की तरफ से कि ट्विटर दा फेसबुक दा DIPR की वेबसाइट दा चीफ मिनिस्टर की मणिपुर गवर्नमेंट की वेबसाइट दा स्टेट कैबिनेट की डिसीजन अपलोड तो हुई नंबर 1 नंबर 2 दना कैबिनेट डिसीजन लौबी रगदी मदु एडहियर तो हुई अदुगा नंबर 3 दा CM हक्सिल तेंबांग असी मसी प्राइवेट हॉस्पिटल खंगे अमा खंगे सितंबर 30 दगी टोकपी गनी हाइव टोकनी हाइव सिमदी अखोई रोल बैक तौबना फई मरमदी हजिक मणिपुर याम वारे रिटेल इन्फ्लेशन 10% ने मणिपुर द फिल्म असिंग मदिक शोइंग आइसिदा एडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड तौबिगदबनी इंस्टेड ऑफ एक्जिस्टिंग CM हक्सिल तेंबांग दो प्राइवेट हॉस्पिटल लगी लखथोपसिन सोल्यूशन ओइरोय अदुगा एट द एंड मणिपुर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूनियन मिल्क प्रोड्यूसर की सी नेशनल डायरी बोर्ड मदुगी मैनेजमेंट दो इंटरेस्ट होगी महत्ता हाउस ता थंबी खिबा एश्योरेंस विदिन 1 मंथ 18 करोड़ कमाइना मांग खी 2018 दने 22 बोक हाइबदु मदुगी रिपोर्ट तो थंबियु अदु अखोगी मणिपुर की ओइबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯁꯤ at the same time national diary board ꯇꯒꯤꯁꯨ expertise scientifically technologically mayam ama lawba yai activities makal mayam da adubu management ki part de noi de piroisi piragasu lawfully pisi adu national diary board act ki makhada di piba yabagi provision am ta leiramre so there is a need to review that decision in this regard thank you